Pathian thu kan sei tur in nga na lo chiar ila chanchin tha zo hana ziak chanchin tha zo hana ziak bungruk chang som nga pali atangin som nga le paruk thlengin ilo ngai thlang u zo hana bungruk chang som nga pali tangin tu po kati sa eya kathisen in chuan chatuan anun na anei to tin nikin nia chuan ani chu ka kai thowang kati sa hi chotak ania kathisen hi in tur tak anisia tu po kati sa eya kathisen in chu keima a reng thin keipo ama ka reng thin Peterale kathon pakhat na bung ni chang som ni pali le som ni le panga ilo ngai thleng u Peterathon khat na bung ni chang som ni pali le som ni le panga na sual lama te thito in fel na lama kan nun theinan ama nge in thinga khan atak sain kan sual te apura ama vuak na vual te chuan ti damin inom ta a beram bo anga in bo kha tu nei ro chuan in tharau veng tu le ho tu nei la chuan in kir le ta khi tun tum assembly akan thupui ring tu nun ania ti chuan helal pa jang dia sacrament kan kil na hian thupuya da vedu kanaya chu Hmangaihna Ruai ti in kan da dua ring tu nun chu Hmangaihna Ruai kil nun ani ti zongin soitum ta ila ruai ngai na nam kan ni ome mi zo te hi nam dang te po an niang birthday te in nei nia te lungphuna te enge mo ruai a hi akhar na le kan lom na ti fam kim tu zinga kan tel ni te hian alanga ruai ani chuan a buat sai tu oma ran enge motal angaya mi som khom angai chin ruai chuan min som khoma min ti hlima mel khiat te min fok khoma ruai krimi ani phunga lungai na wanga ruai che hi akhat viavin ka ring voina chuan Hmangaihna Ruai chungchang kan seidon ani chutiang ang chuan enge mo a in ti hlim na le lom na lama ruai kan buat saya asap tong te poin dinner ti zongin zanria ti zong te poin mingdang te po ada the bokang chu tiang ang chu ani ruai chu ani phunga kil ho anuama ruai chuan min pot zoma in pungai lo te po kanin pu pha thin lung ain zom thar le chin ani kan eya kanin ho le chin ani tum khat delia pathian thu kan zir lai khan beise lo tak main Mizoram Chief Minister khan a dinner buat sai ei turin chian tenen min on som ve tlat maya mak hi kan tia min on lam tu la India ambassador Washington DC ya Indian apalaya da ambassador khania kan vakala dinner tuin lai tak mai kanan kil ve a min da le tu chu Mizoram Chief Secretary alani le a ka thil tona chuan kha Mizoram huang la chuan official atop official tak te zinga kan vatal ve na khania Chief Minister dinner chalo ro puinge maya ei tur tuin nai lo tama min som tu la Mizoram lalber thunei tu ber alonia min on khoi tu la India IO ambassador IFS suta USA Washington DC mi ngat minan thale tu akha Mizoram sarkar na thok ho tu lu Chief Secretary alani
các ngày tua lệ chín riết rèn clark thèn hil thầy hậu lộ chú ni nima sila chú dinner tuy nai lệ rau quý tắc mày te min som tu te các ngày tua lệ voi na he Hmangaihna Ruai kan kila min buat say sak tu min buat say dan te aman rua te các ngày tuệ roi chuan avain thau cm katiani mi ring ngaya ro pui le tui taka kha Hmangaihna Ruai min buat say sak tu kan lalpa min buat say na chu ani hau alo mai cho chani zo na bungruk chang som nga le palina kana soita a chu Hmangaihna Ruai chu ama taksa nge ama thisen nge mangin ruai min buat say sakta ani chu po Jerusalem pindan chung nunga ani lo dai po na ani Hebrai bung som le pathuma ho dai po na ane na ikal vehu chu Hmangaihna Ruai min buat say saka chu in ropui le dokan ropui ani velo chu po thingan sedonga le hal ama taksa le hisen ngein Hmangaihna Ruai min buat say sak alo ni chumale khovel kan kanin kan puar na tele lali suan Hmangaihna Ruai min kil min buat say sak hichu avain ang lo em tiru nimas na chu Hmangaihna Ruai kil phak velo tam tak anom chin chung zinga chuan Christian labu ng barza som sarili pathum na puat tu William Cooper po hini biakina kalvet chin an lo lom lem lo pian phunga rol ban lok na niya kreomati depression na satak ngayon ay zuya chuta chuan zuten ina kreomati ya chuta ril ro khom na chuan biak ina pantir le a avakala pathian niya an ko khan khuai tu pakhat khan tlangwal hei hi chu zurui mi te kalna tan kan phallo aril ru khom maya chuta William Cooper chuan anile kapu khoya ge misual te biak in min khil ro ahota rilru som maya biak gina aleng velo chuta pathian thun chiara phak ang tokin Zakaria bung som le pathum chang khatna chumini a chuan suale bolho ken fainan Davida le Jerusalem omte tan tui khur honaniang ti kha na thinunga khoi na sata maya chutia biakina po leng velova an no chuata pian phunga po mi te busit nia khan la ro pui khovel khiata universal hymn cling Emmanuel athizama thisen lui alung chu thisen lui bi sual te tan sual ten finally hallelujah amen chu ni biak na tanga an no chuwa taksale ril ro hliam tur kha Hmangaihna Ruai lali suar kil puita chang thup na khaning tin nge soi chang lina soi zela thil dang ai ni hlamoi ber he khovel than huna biakin te chuatan hlimna ni ve phak to lova pian phung lama rual ban zo lova lungai na le mitui tlang na in tuama sela nang ma fakin ka zoi zelang engwangin nangin min chandama atiani voina hian unaw tu Krista taksale thisen manga chandam te hian
Hmangaihna Ruai kan kil tur hi awa luem tiru chu Hmangaihna chu khathiam lo te itam tak an lo om chin a khathiam ta ni ro chuan chu Hmangaihna Ruai kil chu alo nuam em mai ni chu Hmangaihna om zia ke lo zinga chuan mi pakhat tarlan le kadu chu khovel mi sual bing thang an soi zinga potel ve fo chin niki kru sakhani sanga ko som thumle pariata Puerto Rico apianga anuin setan de na hlan ngal chu tiang na chu lo no pang lian chawa kumriat an in anu hamai nekbal veka om pui ngai na om lo an not suak sual buru tui hok luan kor mi varanda riakin atam tal tamai mai ni mi sual pola som atopan ho tu berani pulis ponan be ngam lo pol sak tak mai adin ta chuti lai chuan thukhil tu Pastor David Wilkerson an angai mo em maya ave em maya anom na zon chuat tumin abeita a atopa avazong chuak ta chu mi sual mingtang ni kia chuan pistol nen lo tinin pastor chuakra ani chu Hmangaihna tir ani to wangin niki isuan Hmangai che ti nakal san le a thum lai mai chu tiang ati to nu chuan akal tabik lo chumi tang chuan niki cruisa thinunga chuan Hmangaihna aum zia khiat lo tu ma ka Hmangai lo kanu le pa pon min Hmangai lo min not chu kani tia khovel hun mang mi te rok le thata chu tia nga hun mang mai nun om zene lo khan anuna harsat na le tui hal na lo tok chau zel tamai chu tia nga om reng thei to lo chuna to pa chuan pastor nen chuan in komin lali suan nen ain petani chu kumin ti ramakan WhatsApp grupa anon posa heti hena in ziaka neke cruisa chuan kha pastor kha semtele pistol nen ron kal sena chuan alet ngal topang ati nima sela karal thuam man thiam lo ber mangai nei min ron beya ka che thei ngang lovani ti mangai nei be le thei poni lo tiru atuam to chu tuam na mai chu Hmangaihna Ruai i suan minan buat sai saka aruai buat sai natan aman ruala chu ataksa le thisen mai amane zong mangin minan buat sai sakta ania avaro pui chu Hmangaihna Ruai khongai na wang kanan kil ve hi avalu chu ni tuna lakan sakta ka khan chu Hmangaihna Ruai chu daipo nei suan min the saka cross ama taksa le thisenin min buat sai saka chu hlasiam tu chuan o ka tharau chu tlanga chuan chon zanin valeng fola ati khani nakina in chua kanga biakin ko tatang son so lai tlam sa thlir teu so ni pubuangan kalvari tlanga ka kalto karap to nima sina helai lung ram tlang aya i so ka mu chian na hi aum lo ti chu kan biakin ko da so lai lung rang tlang so ni voina hian he do kan kaltang hian kalvari tlang i thlir leng Hmangaihna Ruai kin leng kan ril ru hliam le ngate lo pa tan kan sak to long na zong te hi Hmangaihna Ruai kil tu ta chuan damnan an chang chin asin chu va hluem peter khan alo sei to ataksa ngein kan sual te pura avuak na vual te ti damin kanom ta aro pui kati voina hian
Hmangaihna Ruai Thupui kan kil Calvary tlang ama na pek voi na in chu Hmangaihna Ruai khiat leng nan chuan he do kan thiang lima hian lalpan min khereng ro u ati chu kan changle don ani top na beraka sei du chu Hmangaihna Ruai kil tu te chuan Isua an Hmangai let chin tum khat zirna wang harsat na namen lo kato ve line beisei lo tak mai result kan tonga karil ru akre oma in khom nuam katilova chien kom nuam katilova an ko khan lung lon zantin in khom chin kan nia tun thlengin chu po chu zantin in khom po ka chak lova thalai tlar thut ka khia tlar dung bera in khom lo ngam si lo in khom nuam ti si lo ril ru som takin ka thua chuti lai chu Good Friday don hi nia an senior pastor Thupui na ramamin ho santa pastor sei luai khan hun amanga pathian Hmangaihna thucha asoi zela atopa hla athangta a la number som rukle pakhat na hian minron kai harta a chu chehel ha hiani nitin Isua kathin lungin ka Hmangai deu ni tina Isua kan Hmangai hian Hmangaihna Ruai kan lo kil reng hi lo ni alom le chang thum na khaning tin nge soi kha karil ru alo chau hunin amon min chan pui chi ka khom la da man ang sunga min pom chi amen Krista ka sual zong turtu ka kam Hmangai ni ni tin amai na lo moi deu zelani unaw tu Hmangaihna Ruai Kristan in buat sa isakhi kan kil ani chuan ni tin Isua kathin lungin ka Hmangai deu kan ti ve ngai don to ni assembly palai te ka pastor puite ko khanu pa te zai pol tele voina lo pas sa zambia sacrament kil tu te zong hian Hmangaihna Ruai kan kil hian kil mai a ol chin nima sela Krista ka sual zong purtu ka Hmangai ni ti chungin hedokan thiang lima Hmangaihna Ruai kil turin lali suamingin kanin somani lalpana thu kan soite kan zatan mal som ro se amen